Kopo Ngol, Lord Itolosho, Kangini Karu, Yesida Boy Kitai, Kano Aituntor, Harriet Apako, Nada Bakir Toy, Kotomai Napetanu Abolia. Simon Opolot, Arto Kinton, Abolana Kahanibo, Koteso, Nese Balebe, Aboliangin, Nese Munoi, Ayangaun iti mun luede pareta kaisangona lokany. Jake na peta ilosta konye, ijai munoboni be olapolo etomonet, akaisare ndio, buna janu keda Apako memorial, na edi buna itunwa ne, osrote ane. Jaida muna janu keda itimulo egelegela, itimulo primary, jada kidi itimulo secondary, yakidi clubs pekota jonto wa bolo ngini. Apako nada abula suban inyaka okalo lukumniare kedito manakany nese abu oboi kite Uganda kotoma abula shonu kanetibo akwapkere bori tu na Apako nara Apako apesena Abolia hani bono Uganda idoda ibori itunra nyesani boni be oni duroki jari lelo project ijar ani boni bi pedro nda ai shishauni chobore anobunge somate bakota ngai ngunle beta bolo ay tutore joke anuda parna ngi nari jamu no bonbi janu ke tongal fi poule pota ay sasna bola ngi ijada ke tokale pote ay ngich ani na bola ko le joku kat te pelete aloste abolia de kat no kuju Abolia kangun luda pote ajai kin Aboliasio ngun kese munoi ebe epota lomun kotoma napatanu ka universities secondary schools primary schools keda clubs Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti